abo bakasitwine bana katuna okurigirira hari ministry ya mezi n'obuhangwa bwensi abantu obucwekana na mukaga harigana nibo bine oburugo burungi bw'amezi obubari haihi ebyaro 51 ahari 57 obwa hati nibikitaho amaizi omu biziba hekire kumanyisa ngu amaizi aga ni mabi naho matuheire omuhango omu by'amaizi okuruga omu ministry ya mezi n'obuhangwa bwensi nagira ngu omubare ogu gukiri ahansi kandi nikyerarikiriza kucwekana na mukaga kimanyisa ngu abantu obucwekana na mukaga nibo barikwakisesinga amaizi agacumiregye ninga gabonezibwe omu byaro tukiine ebyaro 151 ebikiri kutahahiza tibyineyo kintu kyona tariyo naikondo tariyo nagamba kasipuringi kuno yaninjira nibanyurusya okurigirira hari Julius Tugume orukura eby'amaizi omu Rukazo n'obu district egi etiire orutambwe ruhango omu kwongyera obuheereza bw'amaizi marungi hakiriho bingi ebiine kukora. 45 years ago when I joined this district as water office in district home ngashanga access percentage ya district eki hari 34%. Rero kurwobo tukora ntondeka sources nsya tukimba bohozi ntondeka amatanka tudabirize zifire so omyaka ejo na kurwobo emyaka enetane nyuma kusihati twazikora kutemba kuruga percent ya 3 yaka amana mukaga. Witwar manager wa National Water and Sewerage Corporation ahawa branch ya Kazo Justus Sandinda na jang project ya mizi mukuru w'ihanga yaraganisa abanyakazo nemwe hakirije kuzahura abantu ba Kazo no kuyakatonga amizi as soon as twice atiti sagumiza muri project egi abantu mufuna amizi ngati amano waje wamijira nkankwine twina abukutimba amizi nabo kupima twayetorora mijina pe omongari gungu so ensi generally teine mizi agaga boholes so Katonga is on survey twagikozire kandi honashoborire nko kubatwire n'abagezaho kurondera abantu amezi nkonka bicugumere in urban centers comme kuronde kuyagira so national tech Kazo 2015 so far twin 1200 accounts ninga connections twakozire twihamizi to drilling boreholes we extract water from boreholes we do production wells nkoko bagamba Kazo inechari it's a dry zone eyomere na boreholes zitukutimba nazo zina amizi make no bibiri bityo nikigambwa ngo abatura nabone bagumiza barukora amezi okurabya za pipe mu mataka gabo hecho muhezi wentu mwaya mukuru wihangaje mirire amataka kumukwana muhura bakwa advantage ngo bakuza amataka gabo kandi cyo kureba umutwara kubana yakuza nkitaka aho nabyo yatarwa amezi harimo amashanyarazi harimo nguto harimo boahoro mwen hati bana bazafite project okanga ngo iyo bitaraba umwitaka yawe icyo mahisa no bana bocendeza ahavari itaka yawe ikiza amezi gazemo ikiza boahorezemo ikiza amashanyarazi gazemo ikibangi mahisa ngo wangira ahavari itaka yawe entekatekezo roho bwa hati nezo kwihamizo ku rugo mugira rwa Katonga batyo gakahika abantu bakazo ikintu kiri kutekatekwa okwija kutubye kizibu cy'abantu okoresa amizi mabi gasha kwa sima nawo mu Rukazo ahabwa Tayari West.